Humanitarnu šetnju Fruškom gorom za pomoć u lečenju dvogodišnjoj djevojčici koja boluje od retke bolesti organizovalo je danas udruženje Fruškogorac po nacionalnosti. Sa njima zajedno šetala je i naša ekipa iz Novog Sada. Humanitarnu šetnju pod nazivom Tura 3 u 1 danas je organizovalo udruženje građana Fruškogorac po nacionalnosti kako bi pomogli u lečenju dvogodišnje Ilijane Srnić koja boluje od retke bolesti. Te su svi učesnici šetnje poslali SMS poruku 1792 na 3030. Danas smo se okupili na takozvanoj Turi 3 u 1, to je ekološka i humanitarna akcija, znači u jedno i plus naravno šetnja od 9 km stazom od manastira Vrnik pa preko poteza Žuti breg, Beška, Vrnički napušteni kamenolom. Evo dolazimo ovde do Vrničke kule i onda se spuštamo pored termi i hotela premijera Akva dole naravno na početnu poziciju. Učesnici su tokom šetnje sakupljali i smeće oko staze kojom su išli, a oni najhrabriji na kraju puta učestvovali su i u ekstremnijoj akciji. Okupali su se u vodopadu Lazin Vir. Plivam svake godine za časni krst, uglavnom sam plivao Beočinu na Dunavu, a ove godine na poziv mojih prijatelja iz Inđije sam plivao na Jarkovačkom jezeru. Naravno, takođe bukvalno plivam i zimi naravno na Fruškoj gori, uglavnom u Lazinom viru, ali plivam i na ostalim potocima, na Srnićem potoku ili Bešanovačkom jezeru ili Ledinačkom, sve zavisi gde se nađem u tom trenutku. I volim naravno da plivam, pogotovo kad je zaleđeno, onda umemo i na Sotskom jezeru onako izbušimo rupu i tu ulazimo. To je, čak ima dosta ljudi koji me prate u tome. Ovo udruženje sledećeg vikenda planira da organizuje i noćni uspon na Rtanj, a nakon toga turu i po Divčibarama, ali mesto na kojem su stalni jeste Fruška gora. Lično bih preporučio ljudima da ne obilaze samo Iriški venac ili Vrnik, zato što je to svima nama poznato, nego da malo obiđu i te neke manje poznatije delove, kao što je, na primjer, jedina ispusnica u Panonskom basenu je na Fruškoj gori. I to nalazi se nedaleko od manastira Rakovac i to je ispusnica iz 18. veka, onako uklesano u steni, nesvekidašnje mesto. Takođe bih preporučio da ne idu samo na Bešanovačko ili Ledinačko jezero, nego da obiđu Sotsko jezero koje je nalazi se malo i udaljeno na same granici sa Hrvatskom, ali po meni lično i najlepše jezero na Fruškoj gori. Fruškogorac po nacionalnosti, kako Radović naziva i sebe i udruženje koje je osnovao, kaže da je izletište Letenka na Fruškoj gori neizostavno mesto koje roditelji sa decom treba da posete, kao i 16 manastira koji se nalaze na ovoj ostrvskoj planini, zbog čega je i nazvana Mala Sveta Gora.